Amen. Hallelujah. Are we still happy to be here? Sisejabulile yini ngoba Because kulenza. God is here with Ngoba us. uNkulunkulu ukhona lana kanye nathi. He says whenever we gather in His name, He shall be there. Uthi masihlangana nje sihlangana ngeligama Sometimes lakho we utawuba feel khona. it. Ngalesinye isikhathi siyakuva ke lokho. Sometimes you don't feel it. Ngalesinye isikhathi singabuva But lokho. it doesn't mean ukuthi He's not here. Akusho ukuthi akekho. Because sinners hambe ngokubona, Because we don't Asihambe go by ngekufa. what we see or what we feel. but we walk by faith. Sihamba ke ngekholwa. So we know Ngakho ke siyati without a shade of doubt asingabadi that our God is here. ukuthi uNkulunkulu ukhona And our kulenza. God is here for you and I. uNkulunkulu ukhona la Our wena God will nami. meet our needs. uNkulunkulu futhi Our God will minister to us. uNkulunkulu utawusihlangabeza Amen. nezimo zethu. Hallelujah. Amen. Hallelujah. I'm excited. I hope you are excited as well. Ngijabulile kakhulu ngiyathemba nani kanjalo. I'm excited because we are treating a very difficult subject, Ngijajuliswa ke ukuthi lesifundvo lesisibuka kosilukhunyana but very necessary. keja ke simqoka. I hope siyangena bazalwane. Ngiyakholelwa that you are receiving it Ngwafuna sengene because you need to be injected with this word. so that we can live right Uze uphile ke ngalokufanele and uphile serve kahle. God right. Bese futhi uyamsebentela uNkulunkulu kahle. Amen. Hallelujah. Live right Uphile and kahle. serve God right. Phinze umsebentele uNkulunkulu kahle. Live right Phila impilo leqonzile. and serve God right. Umsebentele kahle uNkulunkulu. Siqala ngalokuphila right, We first live right. then we serve God right. Bese ke siyamsebentela uNkulunkulu kanjalo. Live right Phila impilo leqonzile at lefanele. home, ekhaya. At home. Live right at work, Phila kahle. wherever God emsebenzini. has placed you. Noma ngikuphi uNkulunkulu la kakubeke khona. Live right. Yiba nempilo leqonzile. Live right. Phila impilo leqonzile. We are looking at a subject, the power that we ought to have. Sibuka ke sifundvo lesithe mandla lekufanele ukuthi sibe nawo. Speaking of the Holy Spirit, Sikhuluma ngamoya loyingcwele. because Jesus says that do not leave Jerusalem until you have received power from on high. Ngoba Jesu uthi ningasuke eJerusalem nize nimukeliswe lamandla lavela ngedumo. And once you have received the power from on high, Mase niwatfolile ke lamandla. do not stay in Jerusalem, Ningase niyahlala eJerusalem. but be my witnesses. Hambani ke niyofakaza ngami. Power from on high, Emandla lavela ngedumo. not from a particular man, Akaveli endvodzeni tsite, but from on high. avela ngedumo. Power of God. Emandla kaNkulunkulu. We said when the Holy Spirit comes, Siteke maketa moya ngcwele. He doesn't come empty-handed. Aketi nje alengisatandla. He comes with gifts, Utake netipho. and these gifts are for us. Letipho ke leti tingetetfu. These gifts are equipments to help us to serve Him well. Letipho ke leti titindvo letasita kutsi simkhonde kahle. We looked at the first set, Sikubukile ke isethi yekuqala the three gifts, tipho letintsatfu. vocal gifts. Tipho ke leti Of the Holy telesikhulumako. Spirit. Letivetwa ngumoya loyingcwele. We spoke of speaking in tongues, Sakhuluma ngekukhuluma ke ngetilimi. because speaking in tongues is a God's provision for us. Ngoba kukhuluma ngetilimi kusipho lesisinikwe nguNkulunkulu. All of us ought to speak in tongues. Sonke ke sifanele ukuthi sikhulume But ngetilimi. as we do it, there must be order. Sisakwenda ke lokho kufuna sikwende ngendlela leqonzile. Tongues are not something to manipulate each other with. Tilimi ke akusito tindvo tekusetshenziswa ukuthi mhlawumbe uqilate uqaphathe labanye. Just to show how spiritual I am. Uthi khombe kuthi wena ngabe ukhule kanganani ngekwamoya. Then I will sprinkle tongues here and there. Bese ke so uyatifafata nje lapha nalapha. But this is a heavenly language. Lesi ke indlela yekukhuluma yangedulo. Paul says, he who Uthi ke speaks in Paula, tongues Loyo lokhuluma ngetilimi edifies himself. uyatingetetela yena uyativuselela. So when we speak in tongues, Nasikhuluma ke ngetilimi a miracle is taking place in our mouth. ukhona umangaliso lowendekako emilonyeni yethu. There is my part. Kunaloku lokwentiwa ngimi, There is a part that the Holy Spirit does. kunaloku ke lokwentiwa ngumoya. My wengcwele. part is to open my mouth and begin to speak. Lokwami ukuthi ngivule umlomo bese And the Holy Spirit ngiyakhuluma. begins to give me utterance. Bese ke moya longcwele uyangipha lokuphimisela.
So you don't speak when your mouth is shut, Awukhulumi ke nangabe umlomo wakho uvalekile. but you need to open your mouth and begin to speak. Ufuna ukuthi uvule bese uyakhuluma. Because he will use your vocal cords. Ngoba utawusebenzisa lokukhuluma To kwakho give you ngeminotho. utterance. Ukuthi akuphe lokuphimisela. You don't need someone to teach you. Awudzingi umuntu ukuthi You akufundzise. just need to open your mouth Udzinga nje kuvula umlomo and you speak. bese uyakhuluma. You begin to speak. Bese uyaqala As the Holy uyakhuluma. Spirit does his work, Njengoba ke moya a ongcwele miracle wenza umsebenzi taking wakhe. place in your mouth. Bese umangaliso uyenteka la khathe There is emlonyeni. your part Kunaloku kwakho and the part that the Holy Spirit bese does. kunaloku lokwenziwa ngumoya loyingcwele. Then we spoke of tongues with interpretation. Sase siyakhuluma ke ngetilimi leto ke letihumshwa. You can pray to God for interpretation. Ungathandaza ke kuNkulunkulu uqele kukwati lokho. That is what Paul teaches us. Ngiloko ke Paul lasifundisa. Because he says that tongues with interpretation, they will encourage everybody. Ngoba uthi ke tilimi letihumushiwe titawukhona kuvuselela loyo naloyo. More people will benefit Labanengi ke batawuse bayazuza because our mind is fruitless when we speak in tongues. ngoba tingcondvo tetfu tisuke ke tide titselo masikhuluma ke ngetilimi. Unless there is an interpretation. Ngaphandle kube nalotihumshako. So I am encouraging you, Ngiyanikhutsata ke Babana bazalwane. Alliance Church, Babane Alliance Church. let's pray to God Asimthandaze to uNkulunkulu. interpret the tongues that we Ukuthi speak. sikhone ukuthi humusha letilimi letikhulunywako. Singagcini nje ngokukhuluma nje. Let us not just speak in tongues. Nale interpretation is ours Even the interpretation nayingeyetfu. so that we can be encouraged. Kuze kuthi sikhutsateke. Last Sunday we spoke about prophecy. Sikhulumile ke nangesiprofeto. Ay, ay, Hallelujah. prophecy. The prophet. May God help us here. Kwangathi uNkulunkulu angasita khona kulenza. We looked at this one in depth. Sikubukile ke lokhu sajula kiko. Prophecy. The prophet. Two things I want to mention before we move on. Kubili nje lengifuna kusho singakachubekeli For phambili. prophecy to be accurate, we must be full of the word of God. Kuze kuthi isiprofito kwesibe ngilesingiso kumele sigcwaliswe ngelivi laNkulunkulu. For prophecy to be accurate, we must be full of the Spirit of God. Kuze isiprofito sibe ngilesingiso kufuna ukuthi sibe namoya. Last Sunday we said that when the Spirit comes, Isonto leliphelile sitheke moya makafika then whosoever was said to be a prophet then prophesied. loyo ke lokuthidiwe ungumprofeti bese uyaprofeta. Asikupheke ekhaya lokho. We do not cook this in our homes. But you prophesy because the Spirit has come. Siyaprofeta ngoba moya sewufikile. You prophesy because they are full of the word of God. Uprofeta ngoba ugwayele lelivi laNkulunkulu. Because every prophecy Ngoba must be sonke judged, isiprofeto kumele ukuthi bese siyajudge. must be tested. Kumele ukuthi sihlolisiswe. I gave you 7 things Ngininikete ke tintfo how to letisikhombisa. test it. Kuthi usihlola njani usivivinye kanjani isiprofeto. It must be tested. Kumele ukuthi sivivinywe. And we said that these vocal gifts, Sithiteke letintfo leti they are lesitikhulumako. for edification, Ukuthi for sengetetelwe, comfort, kuthi for sinetseteke, encouragement, kuthi sikhuthateke, for exhortation, kuthi siphakanyiswe, for strengthening the church, kuthi ke kungetelwe emandla ebandleni. not to empty our pockets. Hayi kuthi kutfulule ke mhlawumbe emakhiki etfu. Hey, nangibu. Hallelujah. Prophecy Siprofeto. to encourage us. Kuthi sisicinise, Not to spread fear. sisikhutsate. Last Sunday, Isonto ke leliphelile. I left this. I just want to give you this so that we can move on to the other gifts of the Holy Spirit. Ngicela kunophanako singakachubekeli kuletinye tipho tamoya When longcwele. giving prophecy, Nawuniketa ke isiprofeto, just 6 things I will mention. tintfo ke letisithupha The first one. lesitatisho. Kokuqala, You must wait until you know that you have heard from God. kufanele ke kuthi ulinze uze wati uqinisekise ukuthi uve kuNkulunkulu. Sikhuluma ngathi lapha phela abazalwane. We are talking about us. the Because we need the church. gift of prophecy Ngoba ngithi lele kufuna to operate siprofete. here. Kuthi kusetshenzwe lana. So before you bring a prophecy, make sure
Ungakasilethi ke lesiprofeto Wait. uqinisekisa linza Don't rush. ungajaki. Wait until you are certain that you have heard from God. Linza uze uqinisekise ukuthi uve kuNkulunkulu. Number 2, Kwesibili, wait until God's timing to give the prophecy is right. ume ulinze kuze lesikhathi saNkulunkulu lesifanele sibe ngiso. Because you may give the right prophecy at the wrong time. Kungendeka ukuthi lesiprofeto sakho singiso manje usilethe ngesikhathi lesingakafanele. So you must wait for God. Ngakho kumele umlinze uNkulunkulu. Number 3, Kwesithathu, wait until a spiritual leader can judge the prophecy. ulinze ke kuze kuthi lona lo nguye lo ngumholi wakamoya angakhona kusikhulumisa lesiprofeto. This is order in the house. Lokhu ke kuletha kuhleleka So endlini. I cannot just jump from my seat and grab the microphone. Angeke nje ngivele ngisukume ngigqume lapha esitulweni sami And bese begin to ngithathe speak. imali. Bese ke ngiyakhuluma. We must check the prophecy. Kufanele sisihlole lesiprofeto. We must check it. Kufuna sisihlolwe lesiprofeto. Siyahlolwa. The prophecy is checked. Amen. This is discipline in the house of the Lord. Lokhu ke kwenta tintfo ngendlela lefanele endlini yaNkulunkulu. Number 4, Kwesine, when you give the prophecy, mawusiletha ke lesiprofeto, give the prophecy in your natural voice. silethe usebenzise liphimbo lapho lakho nje lolo waliphiwa uNkulunkulu. Yeah, lelo waliphiwa uNkulunkulu. Hallelujah. Hayi lele leba prophet bese so udangelela ba prophet la. Not try to mimic any prophetic voice. Siyavana bathandekayo. Are we understanding each other? We are not doing Hallelujah. Amen. we speak in our natural voice. Sikhuluma nje ngale livi lethu leli Because esilathini. prophecy is here to edify the church. Ngoba siprofeto sikhonela kungetetela phela ebandleni. Dakuva njani lapho How are we naso going nje? to hear you or understand? How will the church be edified? Litawungetetelwa kanjani libandla? Number 5, Kwesihlanu, avoid extreme emotions yekela ke ukuthi bese sowuveda imizwa leseyingedulu and nervous repetitions. nekuthi upheke utiphindza phindza. Khuluma nje lo mlayethi waNkulunkulu. Just give us the message from the Lord Libandla lakheke. and the church is edified. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Number 6, Kwesithupha ke, and the spirits of prophets are subject to the prophets. imimoya ke yebaprofeti iyatfobelana. Yatobelana. Amen. Hallelujah. So when we are giving prophecy, Masiletha ke leti profeto, when God is urging you to do something, to say uNkulunkulu ke something, makasho kuwe ukuthi naku lokufanele know ukukhuluma. that there is an order here, Yati ukuthi kunendlela tintfo letentiwa and you must ngayo. be subjected to the order here. Kufanele ke kuthi uthobele. In other lendlela words, tintfo here we letentiwa ngayo. cannot all prophesy at the same time. Angeke ke siprofete sonke kanye kanye. We need to wait. Kufanele ukuthi simelane sinikane ematfuba. Niyabona nje bazalwane ukuthi uma ngabe utawuthi bhu sonke sitawujakela umbhobho sitawuprofeta ngoba ngendeka umve uNkulunkulu akhuluma lokunye ukhulume nalona afika akhulume lokuphambene nalona akhulume lokuphambene nalo kungendeka leli bandla litawuphuma confused. You can imagine if we're all to rush to the mic because we have all received the prophecy, and just imagine if what we are saying just contradicts each other, the church might just be confused. So that is why we need to follow the set order Kungako ke kufuna silandzele indlela tintfo letentiwa ngayo. and remember Paul's words. But he who prophesies speaks edification and exhortations and comfort to men. Khumbula ke mavi aPaula nakathi loyo lo prophetako ukhuluma ke kungetetelwa futhi uletha kuthobeka. So prophecy is about building the church. Siprofeto ko singekwakha libandla. We are partnering with Christ in building his church. Sibambisene ke na Kristu ekwakhweni libandla lakhe. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Amen. Today I want us to start on this next set, Namhla ngicela ke sibuke naku lokulandzelako what we call revelation gifts. naku lesikubita ke ngetipho tekwembula. So the first 3 is vocal gifts, which we touched
tongues, interpretation of tongues and prophecy. Lokuqala ke lesikukhulumile tipho leti lesitikhulumako sakhuluma interpretation And prophecy. netiprofeto. Yes. Hallelujah. Then today, Revelation gives also 3. Tipho ke tesambulo natintsatfu. Word of wisdom, Livile nhlakanipho, word of knowledge, livile kwati and discerning of spirits. nekuhlolwa ke kwabomoya. This is ours. Lokhu nako kungekwethu. How I pray that you may desire this. Ngiyathandaza ukuthi letintfo tilangade Me, I'm desiring to see these gifts mina here ngiyafuna ukutibona letintfo lapha because they kuleli- are for the church. ngoba kwaleli bandla These gifts to work here. letipho talokusebenta They are labandla not supposed to be locked in one man. akusiyo intfo lekumele But all of siyise us, ngoseninye. Keja thina As we sonke receive the Holy Spirit, sisamtfola moya He lo doesn't come empty-handed, aketi ke ale but He comes with ngisatandla these gifts. uta naletipho leti ke. Let's take our reading from 1 Corinthians chapter 12. Sitawufundza ke basekorinte bekucala Verse chapter 4. 12 siye ku verse 4 From verse 4 to 11. sigcine nga verse 11. 1 Corinthians 12. From verse Basekorinte 4 to bekucala 11. chapter 12 verses 4 kuya ku 11. First Corinthians 12, 4 to 11. Kukhona tiphiwo temusa letehlukene kepha munye lowo moya. Kukhona imisebenzi leminyenti lehlukene yekusitana kepha yinye leyo Nkosi. Kukhona imisebenzi yemandla lehlukene kepha munye lowo Nkulunkulu. Losebenta konke kubo bonke. Ngulowo nalowo uphiwa lokubonakalisa moya kuze sakhane. Lomunye uphiwa ngamoya livi lekuhlakanipha kepha lomunye livi lekwati ngaye yena lowo moya. Lomunye kukholwa ngaye lowo moya. Lomunye tiphiwo tekuphilisa ngaye lowo moya munye. Lomunye kwenda imisebenzi yemandla, lomunye kuprofeta, lomunye kwehlukanisa imimoya, lomunye kukhuluma ngetilimi, lomunye kuhumusha tilimi. Konke lokho kusetshenzwa nguye lowo moya munye. Ababela ngilowo nalowo njengekuthandza kwakhe. Amen. Amen. May the Lord bless the reading of His word. Hallelujah. Here we find Paul speaking about the different gifts that the Holy Spirit gives. Lapha ke sitfola Paula uyakhuluma ngaletinhlobonhlobo tetipho He lesiphiwa says ngumoya longcwele. there are diverse gifts, Uthi ke tinengi but the leti same Spirit. kodwa munye lo moya. There are different ministries, Tinengi ke letintfo but the letentiwa same Lord. kodwa munye lo Nkulunkulu. Diverse activities, Letintfo letentiwa but the same kotihlukahlukene God. kodwa munye Nkulunkulu. All of these are to manifest the Spirit Konke lokhu kwekukhombakalisa and for moya the profit of all. nekuthi ke kusizuze sonke. So these gifts are not a career Letipho ke letatisiwo mhlawumbe umsebenzi. path for you. Kuthi mhlawumbe mina ngidawenda lokhu ngekusebenta kwami. Kuthi mina sengathi philisa nganako nje. Amen. They are for the profit of all of us here. Kwekuthi ke kusisite sonke. Then he mentions them Bese ke so uyati from verse 8. kusukela ku verse 8. For to one is given the word of wisdom Ngoba kulomunye kuphiwa ke moya wenhlakanipho through the same Spirit. ngalowo moya. Another one, a word of knowledge, Kulomunye ke livi the same lenhlakanipho Spirit. ngalowo moya. Another faith, Kulomunye ke kukholwa the same Spirit. ngalowo moya. Another gifts of healing, Kulomunye sipho ke the same sekuphilisa Spirit. ngalowo moya lofanako. Another prophecy, Kulabanye ke sipho the sekuprofeta same Spirit. ngamoya lofanana And discerning of spirits. nekuhlolwa ke kwabomoya. He gives as he wills. Uyanika njengekuthandza kwakhe. My version says here, he distributes to each one of you
individually. Unika loyo naloyo ngamunye ngamunye. Hayi mina ngifuna silambeni man bazalwane. May we hunger for this. Niyangisolisa ukuthi le ndlela yenu ngathi si Are you hungry incane. enough? It doesn't look like you're hungry enough for this. We need to hunger for this. Asikulambele lo. Silambe Let's hunger. and say, if it is you who is distributing this, Masithi ke nangabe nguwe lo lophanga don't pass leti- me by. Ungangendluli. Don't pass me Ma by. ungangendluli. I also want one. Nami ngiyafuna nje lesisodwa. Don't pass me by. Ngisakungendlula Jesu. Because this is for all of us. Ngoba lokho kungekwethu sonke. Now ube nakwakho lonsinako lengiphiwe uNkulunkulu. May you have just Sipho one as samoya. a gift from the Lord, a gift of the Holy Spirit. For the benefit of all of us. Kuze kusizuze sonke njengelibandla. Hallelujah. Amen. So these three gifts, word of wisdom, word of knowledge, discerning of spirits, Letipho ke letintsatfu senhlakanipho sekwati It brings nekuhlolwa comfort. kwabomoya. It brings- Kuletha ke indvutvuto. comfort to us to know that God is still speaking and revealing things even today. Kuyasicinisekisa ke ukuthi uNkulunkulu usakhuluma futhi usaletha tintfo nanamuhla. Because he will reveal things with Ngoba these three. utawumbula tintfo ngaletintfo letintsatfu. And these are important, Bazareno, for all of us, for every believer Lokhu kumcoka ke kithi sonke kumcoba kumzalwane ngemzalwane. in your daily living. Ekuphileni kwakho nje kwemihla You need these ngemihla. three. Uyadzinga letintfo letintsatfu. You need them. Uyakudzinga lo. You will see as we are continuing here Utawubona ke how sisaqhubeka. empty our lives are without these three. Ukuthi impilo tetfu ngabe tiqophota You need them. kangakanani masite lokhu siyakudzinga ke lokhu. You need them Siyakudzinga. because they equip all of us to be aligned to God's will. Ngoba kuyasihlomisa ukuthi sibe ngilaba semgcini evini laNkulunkulu. So nasendzamveni yakhe. Today I want us to dive a little bit deep on the discerning of spirits. Namhla ke ngiyacela ukuthi singene ngekujula kuloko kuhlolwa ke kwabomoya. Discerning of spirits. Kuhlolwa kwabomoya. This one is one of the most neglected, yet the most needed, Lena ke ngilenye lenganakwa but ke lesiyidzinga kakhulu. particular in our days which are so evil, Ikakhulu kade kulamalanga lawa lesiphila kiwo. full of ekukhohlakala. deception. Lapho khona kunekukhohlakala lokunengi. You need to be able to discern. Uyadzinga kwati ukuthi ukhone kuhlola. Umzalwane ngemzalwane akahambi nge-gut feeling. Every brethren doesn't just walk and live ngekuthi uva kanjani. Do you know a gut feeling? Niyati mos lokuva nje. I feel Ngiyeva nje. I should do this. Kungathi ngingenda Another na. voice says I should do that one. Kunalelinye liphimbo lelingathi But litha I ngende feel lokho. more inclined to Kodwa ke this ngathi one. ngifusheleka kakhulu But ngalana. also this one is there. Nalena ke jali khona liphimbo. Umzalwane akahambi nge-gut feeling. That's not how we live our lives as Christians. But umzalwane uva moya kusuthini moya. We are led by the Spirit. We listen to what the Holy Spirit says. Not a gut feeling. Hayi nje kuva tintfo letihlukahlukene. You must trust your gut feeling. Kuthi tethembe nje lokuvako nje. That's what people say. Ngilokhu ke lesivama Me, ukusho. I want to say to you, Ngicela ukuthi ke kini you are playing with fire udlala ngemlilo mawenda njalo. because your gut feeling Ngoba letintfo lotivako lemizwa may yakho. lead you astray. Ngendeka bese yakudukisa. So Jesus warns us of the times we are living in Matthew chapter 24 verse 24. Matthew 24:24 uyasiyala ke Jesu. He says, for false Christs and false prophets will rise and show great signs and wonders to deceive, if possible, even the elect. Uyakhuluma ke ukuthi abaprofeti bemanga batawuvela futhi bese benta tintfo letimangalisako. And these are the times we are living in. Letikhatsi leti ke lesiphila kiso kito. He says they will also do signs and wonders. Uthi batatenda ke letimangaliso. And the purpose for that, those signs and wonders, are to deceive. Bese ke injongo yaloko kutawuba ukuthi And basedukise. if possible, even the Christians.
Uma ngabe ke kanjani ngisho nabazalwane to be bangakwenza. deceived. Nabo futhi bayawudukiswa abazalwane. Paul also warns us in 1 Timothy chapter 4, verse 1 to 2. Yachubeka Paula uyasixwayisa ku 1 Timothy 4 verses 1 to 2. He says, now Once the again. Spirit explicitly says that in latter times some will depart from the faith, giving heed to deceiving spirits and doctrines of demons, speaking lies in hypocrisy, having their own conscience seared with hot iron. Uyayala ke Paula ukuthi ngesikhathi sekugcina bayawuba khona abadukisi. Kuthi sitawuphuma la labanye bethu batawuphuma emabandleni baphume enholweni. Some of us will be deceived to a point of even leaving the church, You- leaving our faith. You need this gift Niyatidzinga ke to letipho. discern spirits. Sidzinga lesipho sekuhlolwa kwabomoya. You need this one. Lesi sipho siyasidzinga Because if you don't have it, ngoba mawungenaso you might be stolen inside church. ngendeka nje utfole sowebiwa usekhatsi ebandleni. Because the spirit behind, Ngoba lo moya longalana ngemuva kwazi. you do not perceive Awukhona wena kuhlola that it ukhona. is here to steal you, Uthi lona ukhona la kute ungeba to nje. take you out Ukhona la kute ungisuse from endzaweni. the yami. true faith. Ungisusa ke kulokukholwa kwami lokuliqiniso. In 2 Timothy Ku 2 3:13, Timothy Paul says 3:13. about these perilous times that we are living in. He says, but evil men and impostors will grow worse and worse, deceiving and being deceived. Uyakhuluma ke Paula lapha uthi ngisho nalabo lebe bakholiwe nabo ke batawuse bayayengeka. Umbuto uthi utawenta njani wena? Utawubona ngani? And the question is, what are you going to do? How are you going to be able to deceive this? To conceive, To perceive to this. perceive, amen. Because the things that they are doing will be worse and worse. Ngoba letintfo labatawutenda titawuya ngekuba More deception is coming. titawuya ngekuba ngiletiba worse tibe worse basiyenge ngaloku ngetulu naloku You ngetulu. need this gift Uyasidzinga ke to lesipho discern lesi. spirits. Lesekuhlola kwabomoya. Because this one will help you Ngoba lokhu kutakusita. not just to remove right from wrong, Hayi ukuthi ukhone nje kwadi ukuthi lokhu kukahle lokhu akusiko kahle. but also to remove good from right. Kodwa kuphindze kukhona kukusita ukuthi ubone ukuthi lokhu kungcono but lokhu kukahle kakhulu. Because it may sound good, but is it right? Kungendeka ukuthi kungiko kepha kukahle yini. It may sound correct, but is it the true thing? Kungaba ukuthi kungiko kuliqiniso na. Every believer Wonke ke umzalwane must desire this gift akasilangadelele to be lesi. preserved in the evil days that we are Kuze living kuthi in. akhona kuba khona aphile ngesikhathi letimatima. Because the purpose of the spirits that have been poured out these days is to deceive. Ngoba injongo yale mimoya leminengi lele seyicitsisaka. 1 John 4:6 says, 1 John 4:6 kena uthi we are of God, and he who knows God hears us. He who is not of God does not hear us. By this we know the spirit of truth and the spirit of error. lithi ke leli visi baNkulunkulu thine. Kungako ke sikhona kwati moya losidukisako. John is saying there are two spirits here. Uthi ke Jona mibili le mimoya lekhona. There is a spirit of truth and a spirit of error. Kuneseqiniso nesemanga. And you must know which one, Kufuna wati kuthi ngisiphi la kuleti letimbili. because you can be easily deceived and take the wrong one. Ungaze udukiseke bese uthatha lokho. So that is why we need to have this gift operating in our lives. Kungako sidzinga ke lesipho lesi ukuthi siphile ngaphakathi etimpilweni Let me lethu. give you a definition of discerning of spirits, what it means. Ngicela ukuchaza ke lokuhlolwa kwabomoya kuthi kushoni. Discerning of spirits is best described by the term used in the NIV translation of the verse that we read in Corinthians. Because the NIV says it's a spirit of distinguishing between spirits. Umoya ke lona lokhona kwehlukanisa bomoya.
So this is a supernatural insight in the spiritual realm where you are able to distinguish between spirits. Kubona ke lokhu lo sekungetulu lokhu kukhona ukuthi ukhona ukucondzisisa imimoya uyehlukanise kahle. In other words, Ngalamanye amagama this gift will reveal the type of spirit that is behind a person. lesipho ke lesi sitakusita ukuthi sikubonise ukuthi kunamoya muni ngale kwalomuntu. That is behind a situation. Ngale kwalesimo kunamoya muni. That is behind an action. Lesendo lesi siyini lesichubako. That is behind a message. Mlayeto tsite kunani ngemuva kwakho. Because there could be something hidden. Ngoba kungendeka kube khona lokufihlakele. You are given what is on the surface and you are taking just what you see with your naked eyes. Wena ubona nje lokubekwe ngetulo uthatha naku lokubonakala ngale liso lakho. But when you have the spirit of discerning spirits, you will know the spirit behind. Mangabe ke unalo moya wekuhlolwa kwabomoya utawukhona lokwati kusingale ngemuva yini lele kufucelela kuthiwende kanje. Because not everything is as it seems to be. Bazalwane. Siko konke lokunjengoba kubonakala. You may think that things are like this, but there is something happening. Ungacabanga ukuthi intfo tinjengoba nje ngitibona kane kunaloko ngale ngemuva. So you need the spirit. Uyawudzinga ke lo moya lona. You need to be able to discern Uyadzinga kwati kuhlola la. behind. Ubone ukuthi ngemuva kunani. So this is a knowing in your spirit that comes by supernatural revelation concerning the source, the nature and activity of anything that you are faced with. Lokhu ke kwati lokuniketwe lokuqhamuka ngetulu lokukusitako kwati ukuthi kunani emuva kwalokuthide. It's a supernatural revelation. Sambulo sangetulu. There is no school you will go to where you will learn this Kude esikolo la utawuya khona unless God reveals it to you. Ngaphandle uNkulunkulu akwembule kuwe. The purpose for this Injongo ke yaloku gift injongo yalesipho lesi is to deliver bound saints. Kukhulula bazalwane labakhungelekile. Because we will be able to perceive the spirit behind. Ngoba utawukhona kwati ubone ukuthi kunamoya muni ngale ngemuva. That you are struggling because of this. Ukuthi kungendeka nje kubudlubunzeliswa nginako. A simple one. Nasi sibonelo. Very simple, bazalwane. Lesimelula nje. You see, unforgiveness Niyabona mase kungaxoleli. binds us. Kungaxoleli ke kuyasibopha. There are some sicknesses Kunekugula thide that come from unforgiveness. lokulethwa kungaxoleli. You will come here Utawuta lana Sunday after Sunday ute masonto nemasonto. and hands will be laid on you. Netandla tiyawubekwa ke tikwakho. You are not being delivered Keja ngeke uzukhululeke. until someone can see Kuze kube khona lobona that the sickness that you are suffering ukuthi lokugula lokhu is because lokuphethe. of an unforgiveness that you harbor in your heart. Kubangwa nakuya kungaxoleli lokusephakathi And that ehliziyweni. is done by the discerning of spirits. Lokho ke kwendiwa kuhlolwa ke kwabomoya. Because we are seeing behind the Ngoba curtains. sibona ngaleke ngemuva. Purpose number 2 Kwesibili ke injongo is to detect and thwart plans of the devil. ukuthi ke sikhone kubona bese siyakhona kwabamba ke maso esitha. Siyawabona siwabhidlide Hallelujah. emandla asathana. Detect and thwart the plans of the devil. So if you are able to discern, Mangabe ke uyakhona kuhlola bomoya. you will be able to catch the plan Utawukhona kubona ke le. Destroy the plan Bese so uyalibhidlita before lelisu. execution. Lingakendeki. Batali, Parents, you need this gift. niyasidzinga lesipho lesi. You need this gift. Lesipho lesi niyasidzinga ke batali. Your parenting won't be enough Lokuba ngumtali kwenu akukaneli. without this gift. Mangaba unaso lesipho lesi. Because God will show you
Ngoba uNkulunkulu will uyanikhombisa. reveal something uNkulunkulu utawuveta lokutsite. that the devil is cooking. La kakupheka koSathana. The devil wants to take your child, Kuthi nangisathana ufuna kuthatha umfana wakho. and you'll be able Utawuseke wena to deal uyakhona with that. kumelana naleso simo. Utawenda njani wena? What are you going to do Now delezi. if you do not have this gift? Utawenda njani umntali? What are you going to do, parent? Asihambi ngema gut feelings lapha. We don't do things ngekuthi kukanjani nje siva kuthi. But the spirit will reveal Kaja moya yena utawuse uyasembulela. the plans of the enemy, Uyawumbula nange emaplane esitha and then you destroy them. bese siyakhona ke kulwa nawo. Purpose number 3, Kwesithathu to keep sin out of us as Christians. uthi ke sikhokhe sono singahlale esonweni sibazalwane. Because we'll perceive things Sitawukhona kubona sihlole that there is dirt in you. You need to clean up, child of God. ukuthi kukhona lokungcolile lekudzinga ukuthi ngikukline ngikuwashe. You need this gift Uyasidzinga ke lesipho lesi to be able to detect false revelations. uze That's ukuthi 4. ukhone kwadi ukuthi lesambulo lesi ngathi singemanga. You need this gift. Udzinga lesipho lesi. Otherwise, we will be deceived. Ngaphandle kwaloko uyawuyengwa ke. Number 5, Kwesihlanu you need this gift to distinguish false prophets and false Christ from the authentic ones. udzinga lesipho lesi ukuthi ukhona kwehlukanisa abaprofeti bemanga kulabo labangibo labaliciniso. You need this gift. Udzinga lesipho lesi. The last one, Kokugcina ke to discern the source of the problem. kuze ukuthi ukhone kubona ukuthi le nkinga ichamuka kuphi. You need this gift. Udzinga lesipho. Otherwise, you will be treating symptoms every day. Ngaphandle kwaloko ke utabe udila nale mithelela nje You need ngemalanga. this gift. Udzinga lesipho. You need this gift. Uyasidzinga lesipho. Amen. Hallelujah. So, when the gift of discerning spirit is in operation in your life and in the life of the church, Mangabe ke lesipho sekuhlolisiswa kwabomoya sisebende empilweni yakho nasempilweni yelibandla. we will be able to identify and distinguish between the following. Sitawukhona ke kubona phindze sehlukanise nathi tintfo The letilandzelako. first one, Okokuqala will be able to identify the presence of God. sitawukhona kubona bukhona baNkulunkulu. Genesis 28, from verse 10 to 22, we find Jacob here. KuGenesis 28 sitfola ke Jakobe He is traveling and he is sleeping. uyahamba ke sewulele futhi He is sleeping and resting his head on a stone. uyahamba uyafika ke la kuthakalale khona. As he Ubuta sleeps, inhloko etsheni asalala ke he begins to dream. ubese uyaphupha. In verse 16, we find him now waking up. The Bible says, then Jacob awoke from his sleep and said, surely the Lord is in this place. I did not know it. Uyafika ke ku verse 16 uyavuka. Uthi makavuka ke uyasho ukuthi ngempela uNkulunkulu kulendzawo bengingakuqonzi ke lokho. And he was afraid and said, how awesome is this place? This is none other than the house of God, and this is the gate of heaven. Uthi ke nakavuka uyasho ukuthi maye kumnanzi kuba kulendzawo. Uthi ke hayi lena vele yindlu yaNkulunkulu. Vele lisango lasemazulwini. When he arrived at that place, he did not perceive Makafika ke kulendzawo bekangakakuconzi ke lokho. that this is the presence of God is here. Kuthi lobukhona baNkulunkulu bakukulendzawo. But the gift of discerning spirits, Lesipho ke sekuhlolwa kwabomoya. though he was sleeping, Noma ke bekalele, though he was dreaming, noma bekaphupha, but he perceived keja wakhona kwati that God is here. ukuthi uNkulunkulu kulendzawo. I want you to catch this, Bazalwane. Ngiyafuna ukuthi nikuconze lokho. Because the Bible says that in his dream, Ngoba iBhayibheli lithi he saw kulokuphupha angels kwakhe, descending and ascending. wabona tingelosi He saw a ziyehla ladder. phezulu. Wase uyalibona lada. I pray
Ngiyathandaza ke. that don't just wake up, perceive that Kuthi ungavele nje this uvuke. is God visiting you. Conza kuthi lona nguNkulunkulu qoba ngivakashela. He could have woken up from there. Bantu bavuka kuleyo ndzawo. What, oh, how can sing putsa? Washo ukuthi hayi kanti bengibhutsa, it was just a dream. But not this man. Hayi ke lendvodza lena. When he woke up, Makavuka ke yena. he said, surely Wathi ngempela the presence of the Lord bukhona baNkulunkulu is in bukulenza. this place. Bukhona When I bukulenza. slept, Nangilalako I did not perceive it. bengingakakonzi But lo. now Kepha nyalo I perceive it. sengiyakonza. God is here. Uthi uNkulunkulu ukhona kulendzawo. When the gift of discerning of spirit is in operation in your life, Bangabe ke You lesipho will be able sekuhlolwa to- kabomoya. you'll be able to see the presence of God. Sesisebenza ngaphakathi kwakho utawukhona kubona bukhona baNkulunkulu. It Amen. won't be just a dream, Angeke nje kube kuthi liphupho leli, a bad dream, liphupho lelimbi, a good dream, liphupho lelimnanzi lelihle, but you will perceive. uyawuqonza, You will perceive. utawuqonza. He says, I did not know Uthi bengingadiki when I slept here mangilala kulendzawo. that this is a house of God. Uthi lena yindlu yaNkulunkulu. It's not only a house of God, it's a gateway to heaven. Uthi futhi akusiyindzawo. If lena you want to indlela meet God, you can lisango. come here. Lisango lasemazulwini nawufuna ke kumbona uNkulunkulu I'm ngeta discerning the kulendzawo. presence of God Ngiyakhona kuqonza lobukhona baNkulunkulu. because I've allowed the gift of Ngoba discerning of ngivumelele spirits. sipho to sekuhlolwa work in my kwabomoya. life. Kuthi sisebende empilweni yami. I'm saying, child of God, Ngithi ke mntwana you will waNkulunkulu. discern God. Nawe utawukhona You will see kumkhonza God. utambona uNkulunkulu. You will discern the presence of God. Utawukhona kubona uqonze bukhona baNkulunkulu. And that was a source of encouragement for him. Lokhu ke kwaba yinvo leyamkhutsata. He saw God. Wambona uNkulunkulu. And because of the revealed knowledge, Ngenzaba ke yalo kwati lokhu lokwembuliwe. Jacob, we see him Sesiyambona ke Jacob in verse 20. ku verse 20. He's making a pledge. Senguye loyo losekati asho ukuthi Then nako Jacob made a vow saying, wase uyafunga uthi if God will be with me uma ngabe ke uNkulunkulu and keep ayawuba me in nami this way, I am going. abe nami kulendlela And give me ngayo. bread to eat. Angiphe futhi And nesinkwa put sekudla. clothing Angembathise ngalokunjalo so that I come back to my father's house in peace. kuze kuthi ngibuyele endlini yababe Then the Lord ngilokhelele. shall be my God. Ngalokunjalo ke uNkulunkulu usho ukuthi uyawuba uNkulunkulu wami. He makes a first vow, then you will be my God. Uyaqala ke uyafunga ukuthi ngempela uyawuba The source uNkulunkulu. of it was discerning the presence of Lomnyombo God. ke walenzaba kwaba kuthi aqonze lobukhona The baNkulunkulu. Bible says, Lithi ke iBhayibheli and this stone which I have set kulelitshe as a pillar shall be God's house. lona lokube ngumcamelo wami kuyawuba Look at indzawo this man yaNkulunkulu. building the house of the Lord alone. Bukani lendvodza yakha indlu yaNkulunkulu iyodwa And nje. of all that you give me, I will surely give you a tenth to you. Ngoko konke ke lo yanginika kona ngiyawubisela lokulishume He is ekhulwini. making a pledge, a vow. Uyatinikelela kuNkulunkulu. Child of God, Mfana I want kaNkulunkulu. to say to all of us, Ngifuna ukuthi ke a kithi sonke personal revelation bangabe ke lesambulo is life sendeke changing. senda ukuthi impilo yakho A personal revelation sambulo is sakho life giving. senda ukuthi ube And nempilo the promises bese ke that you tethembiso make from a personal revelation, letethembiso lotendako ke they have lesambulo. longevity. Tiyahamba tichubeke. You are tiba not doing because nekubabhisa. someone stood here and encouraged you. Awendi ngoba ukhona lo melana But you are wasuyaqhudela. doing it because of a revelation that you Ukwenda got. ngoba sambulo sakho Surely the lositholile. presence of the Lord is here. Ngempela bukhona baNkulunkulu When you bukulenza. operate in the gift of discerning of spirits, Mawuphila ke usebenda you will ngalo see the presence of the Lord in your life. Uyakubona ke bukhona baNkulunkulu. and you will begin to empilweni yakho. utter things to God. Utawusawukhuluma Because tintfo God has kuNkulunkulu. revealed himself to you. Ngoba uNkulunkulu sewutembulile Not because someone kuwe. has told you. Hayi ngoba ukhona Here lokutshela in church. khona lapha ekhaya sebandleni. Maybe the MC will tell you
that wherever we gather, 2 or 3, the Bible says, Uyawuthi ke lo munye The presence lapho of the Lord nihlangana, is here. lithi live lenkosi bukhona bukhona. but when you have a lenzayo. personal Kanti ke revelation, nangabe lokhu kwembule kuwe. you don't need someone to tell you. Awudzingi muntu ukuthi You will akutshele. perceive the presence of the Uyawuvela Lord. utiqonzele ukuthi Wherever kunekhona. you go, you will perceive Him. Noma ngikuphi la uyakhona uyawukuqonza lokhu. A personal revelation. Sambulo nje sakho ungamunye. It happened Kwendeka ke lokhu. with Jacob, Kwamendakalela Jakobe. and he made promises. Wase futhi sowenda tethembiso. I am saying promises Ngithi ke that tethembiso you make lo tendako. because of a personal revelation. Ngendzaba yekuthi ube You are more nesenzo likely to kaNkulunkulu. fulfill those promises. Impilo yakho ke itawenda athi lokho You are more likely kwendeke. to keep those promises. Utakwenda ke lokhu utakugcina. No one will kwetela you. Ude will encourage you. You won't need someone to put fire on you. Angeke udzinge ukuthi ubasele. You won't need someone to steer you. Ngeke udzinge ukuthi kube But nalokutamatisa. even when you walk inside the house of the Noma Lord, utihambela nje. you come with your own fire. Uvela ute nemlilo You wakho. don't need nje. someone to push you. Awudzingi ukukhwetelwa You wena don't need someone ngephushu. to motivate you. Awudzingi kube solupho ukukhwetelwa You have a personal revelation. ngoba wena unesembulo losithole And you kuNkulunkulu. have it because you have allowed the Holy Spirit to give you this gift to discern spirits. Unaso ngoba uvumele lo moya longcwele kuthi akuphe lesipho sekuhlolwa ke kwabomoya. The second one, Kwesibili ke when this gift is in operation in your life, mangabe lesipho sisebenta you will be empilweni yakho, able uyawukhona ke to discern the presence and the function of the Holy Spirit. uyawukhona ke kuqondzisisa kusebenta kwamoya loyingcwele In your life. empilweni yakho. And if we as a church allow this gift to be in operation here, Uma ngabe ke njengelibandla siuvumela we will be lesipho able ukuthi sisebente la kithi to siyawukhona discern the presence and the function of the Holy Spirit here in church. siyawukhona kucondzisisa bukhona nekusebenta kwamoya loyingcwele labandleni. There's a very beautiful account that you will Kukhona ke. find in Acts chapter 8, Kukhona ke umbhalo lesiwutfola ku Acts chapter 8 where we read of a eunuch la ufunza khona ngana who is yiyona reading. He's reading the scriptures. uyafunza ke. The Bible Ufundza says that he imibhalo. was reading in Isaiah, Uthi ke iBhayibheli bekafunza incwadi yaIsaiah. the eunuch. Umtheno. Umthenwa hallelujah. A eunuch. Bengakabona ukuthi uya stuck. Umthenwa. Amen. So this eunuch is reading. Lo mthenwa ke lona uyafunza. Let me bring it closer to us. Bazalwane. Asengikusonzete lana ndokuva. He is ngcono. reading ulapha ezulwini. Uyafunza ke le ezulwini. He is on transit. Uyatihambela nje uyendlula. Because Ngoba ke Philip ngoba Philip allowed the Holy Spirit wamvumela moya loyingcwele to use him ukuthi to amsebenzise discern spirits. lokuhlola ke kwabomoya. The Holy Spirit comes to Philip. Uyeta ke moya loyingcwele Philip Philip. ule speak. He was afar. Philip. Speak. Abese speak ke Philip. The angel comes to Philip. Iyeta ke ingelosi ku Philip. The angel says to Philip, Philip, Ithi ke go down. ye Philip yehla. Go down. Yehla Philip. When Philip comes down, Makehla ke he Philip. drives down here Uyashayela uyeta ke. by Zulwini, Uyeta ngala bozulwini. where the eunuch is reading. Lapho khona umthenwa afunza khona. All of a sudden, Ngekwemshesha nje the angel is no longer speaking. ingilosi ayisakhuluma. Now the Holy Spirit is speaking. Sekukhuluma moya The loyingcwele. Holy Spirit is saying to Philip, Uthi ke moya loyingcwele ku Philip. you see that car there? Uyayibona leya moto. I want you to overtake it. Ngifuna ukuthi uyendlule. I want you to draw closer to it Ngifuna ukuthi usonzele kiyo. because someone needs you there. Ngoba ukhona umvulo okudzingako kuleya ndzawo.
A man who allowed Indvodza ke the Holy leyavuma Spirit yavumela moya to ongcwele give him the gift of discerning spirits. kuthi muphe sipho sekuhlola ke He kwabomoya heard without a shadow of doubt that the angel is weva speaking to me. wangangabati The angel is speaking to me. weva wangangabati When I'm in peak sikhuluma speak. naye kuthi ngilosi khuluma nami And he ngilesi obeyed the word of the angel. wasuyalilalela He came down to Ezulwini. wehla wayezulwini When he was by Ezulwini, makafika ke khona he heard, he was able to Wasesewuyeva, discern wakhona the kuva presence of the Holy Spirit. weva bukhona He bamoya heard the loNgcwele. voice of the Spirit. weva livi He was lamoya not loNgcwele. confused. akazange adideke He was not confused. akadidekanga One voice says I should do it. kuthi lelinye livi lithi angikwende The other voice says I shouldn't. lelinye lithi cha Ngitsithe bazwana nasiphili ngegut feeling. I said we do not go One ngekuthi voice says, sivale. do you know, Niyati Mzalwane, niyati yini how bazalwane? much we have delayed the work of God? Kuthi niubambelele kanganani umsebenzi Because we are waNkulunkulu? still waiting for, Ngoba this voice solo is stronger nimile, today. niva ukuthi leli vi leli Tomorrow ngathi this namuhla one is stronger. likhuluma kakhulu namhla sengileli leli vakala ngcono Imagine cabanga Philip, nang Philip if he was there in Peak, kube beka debating lesibili Philip atibuta nje which voice I should kuthi listen to. ngilalele liphi This one says I should go. ngiliphi liphimbo The other one says stay. lelinye lithi angihambe lelinye lithi angihlale He wouldn't have come down. bekangeke kakhona kwehla He wouldn't have come down. bekangeke He would have azafika delayed. ngabe nje wabambeleleka Ay, Mzalwane, oh brethren there is a lesson here kunesifundo which lesitfolakalayo is hidden in what I am saying. sifihlwe ke kunakule I ngikusho just want to say to you, ngifuna ukuthi ke kini kunanaku lokuthiwa ama-side dish. we have nathi ke teacher letibekwe It's eceleni just a side thing. Look, yinto nje leseceleni lena go and lesanikubambisa read the word of God. hamba ulifunze Don't ilizwi worry laNkulunkulu. about understanding. Ungamangali God will ukuthi sort you utawuconza out. kanjani. He will uNkulunkulu send utakwenza Philip uconze. Utawuthumela Philip. The Holy Spirit will tell Philip, Moya lo ngcwele someone is wakutshela reading ke there. Philip, kuthi ukhona Go lo closer funza. to that somebody. Sonzela kulona And then muntu. when you are closer to him, Mase usonzele kuye. hlola Philip, Check Philip. wendani lapho emzalwane? What are you doing? And my this eunuch sister? responds, Uthi ke I lo am mthenwa reading. lona And ngiyafunda. Philip says, Uthi ke do you Philip, understand what we are reading? Uyaqonza yini The lokho eunuch okufunda? says, Athi ke lo how can mthenwa, I understand Ngingakuqonza unless someone kanjani? explains it Ngaphandle to me? kokuthi kube khona lo ngichazelako. We have delayed God Simbambelele ke uNkulunkulu. by not allowing the spirit of discerning Ngeke ungavumeli ke na umoya wekuhlolwa. spirits. Kuhlolwa ke kwabomoya. I want you to look at your life. Ngicela ubuke impilo How many yakho. projects Ukuthi dingaki mhlawumbe are you izinto. failing to start Lo ngakhona ukuthi icala because you are still saying, ngoba usebhizi this voice ubambelele. is saying, Uthi leli phimbo leli the other lithi one is saying, leli liphimbo nalo this lithi one is saying. leli liphimbo lithi Philip Philip ke listened walalela and he went wase uyahamba and he did. wasuyenda He was sure that this is the Holy Spirit speaking to me now. abeqinisekisile ukuthi ngimoya longcwele He was sure that this is the angel speaking now. waqinisekiseka ukuthi ngumoya ingilozi lele Because the first voice that came ngoba liphimbo was from the lekuqala angel. belibuya The second engelosini voice that came lesibili ke was from the liphimbo Holy Spirit. balivela kumoya He was longcwele. able to discern. wakhona He was able to ukuhlukanisa distinguish. wakhona kuhlukanisa letinkulumo He wasn't letimbili confused. akazange adideke He was sure. wavele wati Not only did he explain, akazange bese but sowuyachaza we read about this eunuch siyafunza ke saying to ngalomthenwa lo. Philip, sekathi I kuphilip do not know what we are waiting for. angathi ke kuthi Because I umele see water here. ngoba ngibona emanti And kule you are ndzawo. here. nawe futhi Why don't ukhona you baptize yini me? indzaba ungangibhabhatisi Because something has been explained. ngoba info There is a new understanding. sekuneqonza lokusha Because of a man ngendzaba yendvodza who was able to distinguish. leyakhona kwehlukanisa iqonzisise We'll end with this one in sitawugcina ke ngaloku Acts chapter 13. ku-Acts chapter 13
verse 2 to 5. Sifunze verse 2 kuya ku5. Another beautiful record that we read from the scripture. Lomunye ke umlandvo lesiwutfolako evini. Hey, bazalwane, this is challenging me. Lokho ke kuyinsayeya kimi. And I hope that it will challenge you. Ngiyathemba ukuthi nakuwe kuletha insayeya. Here we read of Paul and Barnabas. Sifunza ke ngaPaula naBarnabas. The Bible says that they were praying, worshiping Lithi ke God. iBhayibheli bebathandaza bakhonda uNkulunkulu. And then in that midst, Kuloyo nje mzuzwana the Holy Spirit spoke. Moya longcwele wase uyakhuluma. The Holy Spirit said, separate for me. Wathi moya longcwele hlukanani nami. Amen. Separate for me these two. Hlukanisa lokhu lokubili. I need them Ngibatsinga ke to do a work for me. ukuthi bangendele umsebenzi lotside. Ebazalwane, Paul and Barnabas Paula ke naBarnabas did not take this journey abayithathanga nje lendlela because they had a zeal for preaching the gospel. ngoba bebanenshisekelo yekushumayela livi. They did not take this journey because someone had trained them how to evangelize. Abayithathanga lendlela ngoba bekakhona lo bafundzisile ukuthi bangaba They bavangeli took this kanjani. journey because they were able to distinguish a Bayithatha ke, voice ngoba that the bakhona Holy Spirit ukukhonza. is sending us. Behlukanise nali livi lelithi ngimoya longcwele lo losithumako. Not because there is a program Hayi ngoba ke that the church has started. ngoba kunelihlelo libandla soul winning program. lekuhamba liyozuza imiphefumulo. They took this journey Bayithatha ke lendlela after the Spirit had spoken to them. emva kokuthi moya akhulume. Separate from me this. Set apart laba bahlukanise. They walked the streets. Bahamba They ke passed towns. imibhalo bahamba ke madolobha bawendlula. They sailed to far lands. Bahamba nasemikhunjini emaveni lakhashana. Why are you traveling, Paul and Barnabas, if you were to meet them? Mangabe bongahlangana nabo babude They will tell you, Paula naBarnabas The Holy Spirit has sent us. uthi moya longcwele usithumile. We are sure that the Holy Spirit has Siyaqinisekisela spoken ukuthi this. moya longcwele Why? ukhulumile. Because they were able to discern the Yini spirits. indzaba ngoba bakhona It is kuyiqonda not just le my mimoya. spirit. Bebayehlukanisa Because kuthiwa you have a wami spirit, lo moya. you can have a zeal yourself. Ngoba nawe ungaba nayo nje inshisekelo yakho I want to win souls. ukuthi ngiyafuna kuyiwina imiphefumulo. But in this instance, Kodwa ke kulenza tshana lena the Holy Spirit moya longcwele spoke. wakhuluma. They heard Beva that it is not men speaking. ukuthi akusiyona indvodza nje It is not the lekhuluma. pastor of that church Akusiyo umfundisi waleli who is bandla sending lokhuluma. us out. Nalona But it is the losithuma. Holy Spirit Umoya who longcwele is speaking to lo us, lokhulumako sending us out. lo losithumako ukuthi And I have a asihambe. question for you Nginembuto ke and for mzalwane. me. Nanami Can you ngiyadibuka. count things? Singadibala yini? Can you count journeys? Singabala yini Can you indlela count tethu? things that you are doing? Ungadibala yini that you have done? Lo tendi. Because the Spirit of God said. Ngoba moya loyingcwele waNkulunkulu utside. Can I count things? Likhona intintfo bengingadibala. I am speaking because the Holy Spirit said. Ngiyakhuluma ngoba moya loyingcwele utside. I am going to that journey because the Holy Spirit said. Ngiyahamba lendlela ngoba moya loyingcwele utside. And this is a sobering question, Bazalan. Lona ke all of ngumbuto us. lokufuna ukuthi usende sisangluke. We need to reflect and look at our lives. Kufuna ukuthi sikubukisise lokho, sibuke impilo tethu. Have we allowed Simvumele yini? this gift Sisivumele yini of lesipho discerning lesekuhlolwa ke spirits kwabomoya to operate in our ukuthi lives? sisebente timpilweni tethu. Where we can say without a shade Lasingasho of doubt khona siqinisekisile that the Holy Spirit has said to me. ukuthi moya loyingcwele utside kimi. And I promise you, if you have not allowed this gift to operate in your life, Mawungakamvumeli ke lesipho lesi we sisebenza won't be empilweni able yakho, to say angeke ukhone that the kusho Holy Spirit has said, ukuthi moya loyingcwele utside because we are kimi. unable to distinguish Ngeke ukhone kusho the ngoba voices that we ukhona ukuthi hear every day. uhlukanise emaphimbo lamanengi I want to wava. leave you with this challenge. Ngifuna ukulivana nako. Look at your life. Ukushiya naloko
the things that you are doing today. buka impilo yakho. Can you pick 5 things Nakulokwenda malanga Can you pick onke, 3 things kukhona yini lokusihlanu that you noma are doing lokuthathu lokwenda that you can surely say, lo the Holy Spirit ngakuqinisekisa said, kuthi moya lo I am ingcwele doing this because the ukhulumile Holy Spirit said. uthi ngikwenda lokhu ngoba moya lo ingcwele ukhulumile Paul took this journey uyathatha ke Paula because lendlela the Holy Spirit had said. ngoba moya lo ingcwele abekhulumile They were able to hear him. bakhona kumuva And I'm saying, ngithi ke mina if the gift of discerning of spirit is in operation, mangabe lesipho we will be able to distinguish, we'll be able to discern the presence of the Holy Spirit and his function for us. mangabe ke siyasebenta lesipho lesi sekuhlola kwabomoya sitawukhona kumqonza lo moya nekusebenta kwakhe Emoya oyingcwele khuluma njalo kimi mina ngifuna njalo Nkosi yami Ngicela siphakamise tandla tethu. Hallelujah. Uma ukhona kusukuma bengingacela ukuthi ume ngetinyawo takho. Sesita uthandaza. Sitomukela nasipho saNkulunkulu egameni lika Jesu Kristu. Hallelujah. 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 Oh my God, my Father. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Oh, hallelujah. Siyakubonga babe wethu egameni lika Jesu Kristu. Siyakubonga mnini mandla onke. Siyakubonga moya ongcwele ukuthi sowukhona kulendzawo. Nathi tinhlitiyo tethu Nkosi, sibanvana bakho Nkosi silambele. Naku Nkosi kwasetulo. Silambele namhla uNkulunkulu wethu wesuthiswa nguwe egameni lika Jesu Kristu. Babe siyathandazana namuhla ukuthi bowungasigcwalisa Nkosi ngekukhona kuhlukanisa imimoya egameni lika Jesu Kristu. I pray Lord God for an impartation Lord kubantwana bakho uNkulunkulu wethu namuhla for the discernment of spirits in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth. I pray that Lord touch every open heart right now in the mighty name of Jesus. Akubene tinvo leti shiftako namuhla egameni lika Jesu Kristu. I pray for clarity in the name of Jesus Christ of Nazareth. Babe wethu siyathandaza kuthi umoya wethu uvulekele wena uqonziswa nguwe uNkulunkulu wethu egameni lika Jesu. Shito kahle vini lakho, what's the steps of the righteous? They are ordered by you. Siyabonga moya ongcwele for this gift that will order our steps in the right direction in the mighty name of Jesus. I pray Lord God that as we receive this gift we shall not commit costly mistakes as we come to the end of this year in the name of Jesus. Siyabonga uNkulunkulu semukela kunetingoti lesitativika emindenini yethu because of this gift in the mighty name of Jesus. Siyamukele mandla nanamuhle egameni lika Jesu. Siyamukele mandla ngegama lika Jesu nalabeka ngakholwa angakhona kusukuma namhla uNkulunkulu ngiyathandaza ukuthi muphe isiqiniseko in the name of Jesus. My God and my Father, I pray that as we walk out of this place we are not the same. My God, in the name of Jesus,
Oh God, do as you please. In Jesus' mighty name. Do as you please, Lord. Do as you please, oh God. In the name of Jesus. Let there be a great impartation. Dongele tipo lesikhulume ngato babe wethu egameni lika Jesu. Astemukele egameni lika Jesu. Astemukele egameni lika Jesu. Astemukele bese tiyasebenta ebandleni, tiyasebenta lapho sihamba khona. Babe wethu siyamukela kusinkosi libandla lisuka elizingeni liyezingeni, as individuals sisuka ezingeni siya ezingeni. In the mighty name of Jesus Christ we pray, and may the church say amen. Ngasini bazalwane, kuyahlala nje emoyeni wami kwekuthi uma ngabe udzinga that special prayer, kunebandvu uNkulunkulu uyafuna kusebenta, but kunetindvo labasebambelele kito. Fundisa ukhulume nge-unforgiveness. Maybe you are struggling with that sin of unforgiveness. Siyacela bazalwane ungahambi ungakasitakali, lukhona lusito endlini yaNkulunkulu. Amen.